yari afite ishusho zibiri abantu bamureberamo. Yari umuyobozi wa gisirikare akaba n'umutambyi. Yego. Kumwita pasiteri, kumwita apostle bishop ni nkaho utoba wibeshe kuca umwisi, kubera ko ni ibintu wabonaga amavuta yabyo ayafite yose. Cyane. Ku isasu aravuga, ku ijambo avuga. Ngira ngo ni bimwe mu bintu bimugira udasanzwe cyane kurusha noneho n'abandi benshi cyane b'intwari dufite. Yaravuze ngo uyu munsi abantu bibwira ko bajijutse bari mu buryo birirwa bababwira ngo mube maso. Hari umunsi ababwirwa ngo babe maso ari bo ijambo rizahindukirira ribabwira ngo mube maso. Rero yari umuntu uvuga ikintu, yari umuntu utareba hano hafi, yari umuntu urebaga kure. Niyo mpamvu yemeye gusiga inyungu ze bwite, areba inyungu z'ubwoko, ntiyashidikanya. Turashimira intwari Rukunda n'abandi bose kuba baremeye kwitangira ubwoko, kuba baremeye guhomba ubuzima bwabo kugira ngo baramire ubuzima bw'ubwoko. Muri inshuti za Papagayira TV show, aho murereye ku migabane y'isi, uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa, ni umuyutubazi, ku bamuzi ku batamuzi, akorera ku kinyamakuru ca Intwari RTV 1. Rero turabasuje aho muherereye, nimwaramutse aho bukeye, nimwiriwe aho bwije. Wowe utameze neza uyu munsi ihangane, uca bucana ayandi ejo bizamera neza. Uyu munsi turashaka kuvuga ku bigwi by'intwari yacu. Turi mu bihe byo kumwibuka, turi mu kwezi ko kumwibuka intwari yacu Late General Makanika Rukunda Michel. Turi mu kababaro, turi mu cunamo cyo kumwibuka, cyo kwibuka ibigwi bye, cyo kwibuka imirimo ye, cyo kwibuka ibikorwa bye. Rero turagushimira wowe kubasha kubana natwe muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha aho uri. Abanyamurenge bose aho muherereye ku isi, mwihangane mukomere. Abanyamasisi, abumva ururimi bose, abakunda abanyamurenge, abakunda abanyamasisi, abakunda umututsi wese uri muri Kongo, Imana ibaha umugisha aho muherereye. Murakoze kubana natwe. Ndakwakiriye bwana umunyamakuru. Urakoze inshuti yanje. Ndisanga. Yego. Wabasha gusuhuza abantu kugira ngo dukomeze tubashe kuganira, dukomeze twibukanye, dukomeze twunamire intwari yacu. Abakunzi bacu aho baherereye bose, Intwari RTV1, Papagayira TV, murabizi ko dukorana nawe byinshi ndetse dukoranye kenshi. Haba ku Intwari RTV1 kapo yabo tubahostinze inshuro zirenze imwe. So tukomeje kubaha ikaze. Kigira kabiri, mwiteguye gute umunsi w'ejo wagizwe umunsi international mu bwoko bwacu aho baherereye hose, ndetse n'inshuti z'ubwoko n'abashira mu gaciro imirimo y'intwari Late General Rukunda Michael Makanika. Mubyiteguye gute? Witeguye gute umunsi w'ejo? Umunsi w'ejo ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanje, ku bw'intwari yacu Rukunda wadusize kuri iyi si, ariko ibikorwa byiwe biramugaragaza umunsi ku wundi. Tumubonera mu bikorwa, tumubonera mu mizi y'ibikorwa yasize kuri ino si.
rero ejo uzaba ari umunsi udasanzwe, ejo uzaba ari umunsi wo guhagarika imirimo yose kubwo kumuhesha icubahiro, kubwo kumwibuka. Umunyamurenge wese aho aherereye uzafunga akazi, uzafunga ibyawe kubw'inyungu yo guhesha icubahiro intwari yacu Makanika, kugira ngo tubashe kumwubahisha, tubashe kumwibuka, tubashe kumwunamira. Yego. Makanika wari umuzi? Makanika nari muzi bitari cyane, ko njye nakuze namubonye ndi mutoya, kenshi bakunda kugera mu rugo. Ikindi gihe namubonye bavuye muri Gumino ya mbere bakorera i Bukavu. Yazaga mu bitaramo, urabizi ko yari umutaramyi, bazaga mu bitaramo hariya Uvira, akanezerwa mu materaniro, akanezerwa akaba umuntu usanzwe, usabana, uca bugufi. Icyo gihe cyose naramubonaga. Yego. Bwa nyuma uheruka kumubona hari nkajyari? Bwa nyuma mperuka kumubona ni 2012 mu ntambara ya Goma ya mbere. Yego. Icyo gihe namubonye ari Uvira. Nicyo gihe nibwo bwa nyuma bwanje namubonye mperuka. Nanje ndakeka ko ari 2011 i Bukavu mu ikanisa ryitwa Source du Salut, rero n'umupasiteri witwa Lipanda w'abahiga mu Marude. Ndakeka ari nkaco gihe bari bamanutse bavuye muri Gumino ya mbere, kubera ko bahitiye Bukavu, kandi nje nari nturiye umupaka wa Bukavu na Kamembe. Byari byoroshe ko tujabuka i Bukavu, haba mu materaniro n'izindi activite zose. So naho namubonye hamwe n'intwara ibisogo, iwe aracariho, tubishimiye Imana, nubwo ashaje kandi asazanye indwara nyinshi, ariko dukomeje kumwifuriza uburame no kuzabona ibyiza. So ni nk'ico gihe. Yego. Bwa nyuma muramukanya ukamuramutsa mu kiganza cawe hari nkajyari? Nari ndi muto. Wari muto? Nari muto kuko icyo gihe yageraga Uvira, bazaga mu bitaramo, ariko igihe namuramukije nari muto. Muto myaka 6-7 ya ruguru. Ni kera cyane. Jewe ari ahantu twari mu isafari, biba ngombwa ko duca muri eneo zabo, ari mu bagabo batuze Imana. Intwari yacu yagiye irangwa n'ibikorwa byinshi bitandukanye, kandi byose bigaragazwa n'urukundo n'ishaka, habe n'ingabo. Abana bose bagiye bamuba hafi, cyangwa se babanye nawe, bamuvuga ibigwi bimuranga. Yari umuntu w'urugwiro rwinshi, yari umuntu w'urukundo rwinshi, yari umuntu w'ibyishimo byinshi, yari umuntu ukunda ubumwe. Yari umuntu ukunda ubumwe, yari umuntu ukunda ibintu bifite umurongo bisobanutse. Iteka ryose agakunda gusenga, agakunda Imana, agakunda kwegera Imana. Hari inkuru nza numva bigera kurwana iriya mu bice bya Bijabo, amasasu arabashirana kubera uburyo yasengaga. Sinzi ngo yafashe ikaratasi ayandikaho amagambo, arangira bafata umusumari bayikubita ku giti, amasasu yabashiranye. Barangize baja hepfo y'igiti, aduye irasa ca giti, ya karatasi kabona ari aduye. Bararasa igiti, amasasu arabashirana, ngo bashirane, basubirayo bazi ngo aduye bamurashe. Bamara gusubira babona amasasu arabashikiye, bashira mu mbunde, bakurikira aduye baramwirukana. Rero ibyo byose yakoraga, yakundaga gusenga Imana, yakundaga kwegera Imana, yari umuntu usabana n'Imana ibihe bye byose, ubuzima bwe bwose. Intwari yacu yari afite ishusho zibiri abantu bamureberamo.
yari umuyobozi wa gisirikare akaba n'umutambyi. yego Kumwita pasiteri, kumwita apostle bishop ni nkaho utoba wibeshe kuca umwisi, kubera ko ni ibintu wabonaga amavuta yabyo ayafite yose. cyane. Ku isasu aravuga, ku ijambo avuge. Ngira ngo ni bimwe mu bintu bimugira udasanzwe cyane kurusha noneho n'abandi benshi cyane b'intwari dufite. Cyane yari umuntu udasanzwe, yari umuntu urangwa n'ibikorwa biremereye, urangwa n'ibikorwa umuntu wese atapfa gukora. Intwari yacu yasize inyungu z'ubuzima bwiwe kubw'inyungu z'ubwoko n'igihugu. Yemera kuva mu nyungu kugira ngo aramire inyungu z'ubwoko. Yemera gusiga ubuzima bwiza kugira ngo ashake ubuzima bwiza bw'ubwoko. Ataha atagishije umuntu inama kuko yazaja iwe, yazaja mu rugo. Intwari yacu ntabwo tuzayibagirwa, intwari yacu tuzahora tuyibuka, nubwo imitima yacu igira agahinda, ariko dufite icyizere ko ibyo yavuze Imana yamuvugiyemo bizasohoza. Yaravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abasigaye babone agakiza, babashe kuzogera ku ntsinzi abapfuye bagwaniye. Yari umuntu uvuga ibintu bwaca bikikora. Yaravuze ngo uyu munsi bababwira ngo mube maso, hari umunsi bizahinduka ababwirwaga ngo babe maso nibo bazabwira abahoze bababwira ngo mube maso. Intwari yacu subiramo iryo jambo. Yaravuze ngo uyu munsi abantu bibwira ko bajijutse bari mu buryo birirwa bababwira ngo mube maso, hari umunsi ababwirwa ngo babe maso ari bo ijambo rizahindukirira ribabwira ngo mube maso. Rero yari umuntu uvuga ikintu, yari umuntu utareba hano hafi, yari umuntu urebaga kure. Niyo mpamvu yemeye gusiga inyungu ze bwite, areba inyungu z'ubwoko, ntiyashidikanya. Turashimira intwari Rukunda n'abandi bose kuba baremeye kwitangira ubwoko, kuba baremeye guhomba ubuzima bwabo kugira ngo baramire ubuzima bw'ubwoko. Uyu munsi turacitwa abanyamurenge kubera igikorwa bakoze, kubera intambwe bateye, twitwa abanyamurenge. Ndi umunyamurenge kubera ko icyo intwari Rukunda yakoze n'abandi bose bari bafatikanyije, yakoze ikintu kitazibagirana ku isi. Twibutsa abantu ko makanika yazamutse mu bihe bigoye, yazamutse tumaze kubura intwari Semahorongore. Kandi murabizi ko nawe yari intwari ikomeye. Abantu benshi batezemo byinshi cyane. Rero amaze kugenda, makanika arazamuka. Abari bahungabanye bafite ihungabana, imitima yikamunda. Asanga igisirikare catwigwaneho kirimo ibice byinshi cyane. Akigira abifashijwemo n'abandi benshi cyane b'intwari bazagenda baje ahagaragara mu gihe cenda kuza, ariko murabazi benshi na n'ubu ni intwari. So yagiye azi ko azopfa, makanika yagiye azi ko azopfa kubera ko ari intwari aka kanya.
nuko ari umugabo ufite umugore n'abana yabasize akaja gupfa. Njyewe ndi umugabo ufite umugore n'abana, rimwe na rimwe nshobora kubuzwa gutabara na wa mugore n'abana, ariko we yarabasize. Kigira kabiri, hari abasore benshi, hari abagabo benshi yarushaga ubushobozi n'izina rikomeye, ibyo nabyo yarabisize aja gupfa. Twebwe tutaragera no muri 1/4 cy'ibyo yakoze, na n'ubu turacihagazeho. Ubuse natwe turivuga muri aya makuru nukwikompara gusa nyine, wenda urebe abandi bagabo batekereza ubwoko kandi batekereza kure. Ese yatazamuka wa mugani rero kugenda gute? uriya mugabo niyo mpamvu navuze ngo yari umuntu ureba kure, yari umuntu ugira ibikorwa bidasanzwe undi muntu wese atapfa gutekereza cyangwa se atapfa gukora. Niyo mpamvu uyu munsi tukicitwa abanyamurenge, kuko ahantu byari bigeze byari bigoye, byari bigeze ahantu novuga ko ari ku manga, ariko kubera ko Imana yasabanaga n'Imana cyane, areba kure, bituma asiga inyungu ziwe kubw'impamvu z'ubwoko. Ntituzibagirwe intwari yacu, tuzahora tuyibuka, tuzahora tuyirata, tuzahora tuyivuga ibihe byose. N'abazaza nyuma bazasanga intwari yacu ifite ibigwi, iteka azahora ari intwari rwose. Turamushimiye cyane. Reka twihanganishe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge aho muherereye, tumucika intege, titwirema ibice. Intwari yacu yari umuntu ukunda ubumwe, yari umuntu wunze benshi. Kuri uyu munsi ni umuntu umwe kubera imbaraga n'ibikorwa byiwe. Rero dukomeze tube umwe, tutabaye umwe twamubabaza aho ari. Tugende tube umunyamurenge umwe, tugire ubumwe, turangwe n'urukundo, turangwe n'ishaka, turangwe n'urukundo, kugira ngo dukomeze tumuheshe ishema, dukomeze duharanire kuba umunyamurenge umwe muri rusange. Rero intwari zacu aho ziri turazishimiye, mukomere, kandi ibikorwa by'intwari yadusize turabizi ko bibarimo, turabizi ko hari ikintu yababizemo kitazashira, kuko mu magambo yagiye avuga menshi yagaragaye gutya akicitaba Imana. Yaravuze ngo hari umunsi tuzatera nk'ibiruru cyangwa nk'amadubu. Umunsi arara yitavye Imana, izo mbuto zaragaragaye, kugeza uyu munsi ko ziragaragara, kubera ko yakazavuga ivyo yabonye, ivyo yarangije bigasohora. Rero turabizi kuko imbuto yiwe ibarimo, ishusho ye ibarimo. Mukomere, kandi urugamba ruzagera ku iherezo, intsinzi irahari. Abanyamurenge bose aho muherereye ku isi, duharanire kuzataha muri gakondo. Makanika yaravuze ngo nta mugabo uzuba impunzi. Nubwo turi imahanga, ariko dukore tureba imuhira, dukore dushaka inzira yo kuzataha mu rugo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ejo tuzahure twese kubwo kunamira intwari yacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Asante cyane.